Tunu leo maoli stanta ripoti ile nei aso fenga filfilinga au tanto malo Samoa. Luafe lua se fulu male lima. Tau talo fa ana malo se fo manuia. Talo fa malo se fo le to ngane mari to fa talo fa fo ia to fuena te lua to alua mai na tato team. Ia male mamalo te lua tato fa fonga si fonga la mua. Malo la va se fo manuia. Tato tau whaifa malo le nei tae au ana malo ngā lue. Ia e tu atu lewa noa wala tato ripoti le tu malo ia le wanga ia tu fo tato au whenga luenga. Malo papai. O le wamata no mai ma le sunga ya pule mangafa. I le tu malo vai maunga tasi. O le lato fale pa lota lona fitu. Ia le whaonga ai le mauta le whakasa whangalii. Ia e whakasa e whangalii tai. Ia le olo ma tutua tua i numa. O vai maunga tasi mari pe on sila fia le sa se e mai ai. Ia le sunga ya sula manai a whetai a e tau ili tui basa. Ia e toa whā ia ta ia sui tau wālea o o tau sinio ai ia i le whainga pālota. E peona tangtanga i mai i tua le melo te tua ai. Whaatamulia le mamalo le atunuu, Mari, ia o lea fo e nisi o lo ono fo le la, o le itui tau matau, o lo mana ia le pā o lo i le tele o niu, ia ino le talingalu, ia la o nofo ai fo e nisi, whaatalitali le taimi o le pālota, ia taimi me whai ona whai ala tau pālota, ona o le whaai fo i lea Mari le la, o le asai o le la, ai mana i o le la vaenga i e pā Paolo me whai ona no whai lātou whaatalitali taimi o lātou pālota. O i nei vai maunga tasi e toa whā ia sui whai pule o le sui o le SUP, whaatali i to whele mino vale moke o le sui o le fast o pāunga te o matavui tala le lei pāunga. O le sui tu toa tasi o sa whai o sua sele. Ia ma leo o sa se e mai i le no fole tu malo o sula mana ia tui vasa o le sui o le HRPP. Ia lela ma te whanga solo a soalan mata avale ia nga i le atu ano a maa. Ia e whaawa wa tatou li poti ia ona maolo le ia join ia ta se sala atali mai tona i matu. Ia i se taimi o le awa uli, Mari a o solonga e sele pile mu o le paengana le mai tawina i le aso, Mari le file mo si o tatou atunu. Ia, mantuala e vavao a lungo social media ia ai o moni mau atu lava i Samoa ia e sele pile mo alu lava tangata i whailana ia whitwhilinga sa oloto. Ele ai se paenga fo ile o fete ina i po fe misa ai. Ai le fo mai atatal no atatal hie ia umai fo ile o le nei aso pa se aso ta ua mo si o tatou atunu o Samoa, Mari beisa pesili. Malo whaftai, ana whaftai mo le tātou ripoti mātungo whiele mai tau atu vai maunga tasi o i lantou le uaristala mo le whenga pālota lea e tolu wafe iwa se lau valu sultasi la tau e ono mawhaina pālota e le o mai tau ina i fo i la tau lea sa pālota e pre-polling la so lulu ia le ua whāsui e iai ia o le suitu do tasi le suitu whāsui le sama le HRPP ia a o le tūlanga na mātungo whiele tātou ripoti ni tau e se while mātungo whiele ia o le vainga lu tātou te rau nei tai au. O ātu langa ia o leisi tātou whale pālota, ma tātou ripoti o le ngai mai le te mo tai au, Ana? Te loa le la mawha solo atu e ia ile si whale pālota i le tongo. Ia tama whaila vai watu ia li poti mari whale pālota le ia watu ai ni ripoti le aso lulu le pre-polling. Ia ai mena o mai ma ripoti atu ia wa lele i se mantua tasi le whale pālota na whai ai ia whale pālota a le itu malo, tasi mai le itu malo ia i le pre-polling. Ia ai pei wa te le ia whale pālota lona fitu na vai maunga tasi le oma taunu o mai ai. Lo whaftai ana manu e fwile nei teimo le tai au, ma ngā ruenga whaftai mo le tātou ripoti. Ia tui tala noi ni minuto mo mua whaftai mo le tātou tātoa.